DC obeira ibembere ikikwekweto ekyo kukwata abantu abakushoroma vanilla etakakuzire ashoborere ngo ekigendererwa kyo kubakwata no kugezaho kurinda omutindo murungi gwa vanilla butasisikara akitizana ngo haba zakuzaho kusharura kwa vanilla harbizoba Minisiteri y'Ubuhinzi hamwe na ofisi ya KAO, ofisi ya LC5, ofisi y'Ubuhinzi aha muri district ukubanza kwitizana bakagira ngo kusharura tanikizo bariti ofisi ya LT icyo kigenderwa aho kugira ngo abo bashuruza ibija yenda kugura gutura yenda kugura vanilla itakakuzire aza kaza kugenda ya koko mutindo gufa irizo twakwata umushijo wo kwita kure benagura bisheshaha n'ishabaze za vanilla twazireta polisi kandi abashabire kwetwara bakabura kusharura vanilla etakakuzire ngo arakwatwe wena neje kujuna no mu mateka kuna kutaka kimwetware akabije mbacha kugaza kasese bagaza bundujo kasese na bundujo bina mateka kandi bagukuratira ko muri banda ubundi to basecurite twitaka tunje makuru no kumanisibwa ko munji ayitekere agarikire yashobora okubatekatekere kutunga katare muri banda ka vanilla ugambra icatuletera twamanya ngo abantu bari mu bagura vanilla itakakuzire hariho abakwenda kombekera ikorero rukuza kubanda Tereza yongeraho n'umutindo vanilla abo tutekateka ngo bariheza hari bari bisheshe abantu bitaho kiga vanilla nibija kutunga katare ka step ninga katare katerire okugamba bona nowe by'ubuhinjo muri Banda district we ajumirire abakusharura vanilla etakakuzire hobo kikashisha katare vanilla itakezire kandi icyo ni kimwe mu bintu bitukujumira vanilla ine myezi yayo eronzurwe yeshemere kubane harvestingirwamo kugira ngo abahinji bona bakabasa kusharura vanilla yezire vanilla ke kube yezire hargamu product ningasu ekoro mutindo murungi okubasa kureta katare kabonera hamwe abahinji bitu kandi ayongere yashobora icyo kureberaho vanilla yayahereze kwera omucyaro himba ko abakinjere ombwe bokwera nekira kwerumbwire umwe kandi ekimba icyo cya vanilla kinduka kara urachatanga kuretaho na oil ahiguru konka vanilla joke kumara kwera ubwiro butone cyaro noshanga bakusharura urumbwire umwe vanilla yawo omushubuzi wo kwatsirwe harayira mu cyome cya polisi hari Banda gashakwa Ruth Nisimo muri Banda.